Tanzia mubuso mthukuzi twala whereby khonani ya tsini ya senzo meyiwa obela phandano ṋetshedza vhuṱanzi ṋamusi. Vhasaukanyi vha mimaraga vha ri zwi nga si ḓo thivhelea uri vha Reserve Bank vha gonyise nyangapfuma kha muṱangano u ḓaho wa uno ṅwedzi. Masina kha zwa mutambo vhatikedzi khathihi na vhatambi vha thimu ya Black Leopards vha khou ṱahisa u vhaisala havho nga murahu ha u tsusulwa fhasi ha iyi thimu. Ndi madekwana nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vhadisela mafhungo nga Tshivenda kha SABC 2 na kha chanele ya DTT. Tanzia mubuso mthukuzi twala whereby ekhonani ya tsini ya senzo meyiwa obela phandano ṋetshedza vhuṱanzi ṋamusi he a sumbedzisa uri o tambudzwa nga mapholisa nga ṅwaha wa 2018. Twala o ita na u vulela mulandu vhofisiri avho he a ita na u vha hwelela kha tshiimiswa tsho ḓimisaho nga tshoṱhe tshine tsha ita tsedzuluso kha vhutshinyi vhu kwamaho mapholisa mushumoni iPad. Twala uri fhedzi vha iPad vha khou mutsisa nṱha na fhasi hune a sa khou wana thuso yo fhelelaho. Ṋamusi ḽo vha ḽi ḓuvha ḽa vhuraru musi Twala a tshi khou ṋetshedza vhuṱanzi khothe khulwane ya Pretoria. Vhanna vhaṱanu vha khou senga malugana na bulayo ḽa senzo meyiwa nga ṅwaha wa 2014. Khothe yo ḓo kaṱudziwa lwa tshifhinga tsha u awela tshi sathu swika hu tshi kha ḓi lavheleswa mulayo wa zwa vhutshinyi wa section 190 u itela u bvisela khagala uri mulayo uyo uri mini musi tsengo yo swika kha tshipiḓa itshi. Izwi ndi nga murahu ha musi hu sa khou swikelelwa nyanḓano kha fhungo ḽa uri mutshutshisi advocate Bo George Baloyi vha khou phala vha tshi khou kombetshedza ṱhanzi uri ambe vhuṅwe vhuṱanzi hune ha ngo vhuṋetshedza zwe zwa hanedzwa nga muimeleli wa vhahumbulelwa Vho Sipho Ramsipelele. Bo Ramsipelele vha khou imelela muhumbulelwa wa u thoma na muhumbulelwa wa vhuvhili vhane vha vha vho muzika ukhulelwa Sibiya na vho vhonganisa Ndiso Ntanzi. Fhedzi mutshutshisi vho to ima kha mbuno dzavho hune vha ri zwine vha khou ita mulayo wa zwitendela arali hu na zwine ṱhanzi ya sa khou bvisela khagala khothe. Malot, in my introduction I said there are certain inaccuracies in the evidence given by the witness and the statement, and that the process that the state is about to embark upon, my lord, is aimed at clarifying those aspects. That's all, my lord. My lord, I stand by my objection. The section, although I don't know if they belt him, he wants to impeach his own witness. It's unheard of. Fhedzi nga murahu musi vha songo kona u tou wana mulayo wa section 190 wa zwa vhutshinyi u fareaho une wo khwaṱhisa mbuno dzavho, muhaṱuli Vho Maumela vho thudzela kule mbilelo dza muimeleli wa vhahumbulelwa. Izwo zwo ḓo sia mutshutshisi vha tshi khou tendelwa u bvela phanḓa na kuvhudzisele kwavho hune vha khou bya uri Twala a ṱanḓavhudze vhuṱanzi hawe u ya nga hune vha khou vhudzisisa zwone. There must be basis for this application to the court that on these issues, the issues that have been raised by the witness and what is contained in the statement, there must be the basis for that application and then for the court to declare the witness hostile. With regard to Advocate Baloyi engaging in a curative exercise, and therefore on the basis of that, the objection is overruled. Twala u khou ḓo bvela phanḓa na u ṋetshedza vhuṱanzi nga ḽavhuṱanu. Zwa u dzima mulilo zwo shandukisa vhutshilo ha vhaswa lwa miṅwaha ya mahumi mavhili. Tshigwada tsha vho razwima mulilo tshi khou thola vhashumi vha no fhira zwigidi zwiṱanu u mona na shango. Naho u fhira shangoni ya muthu muthihi zwi tshi ṱomola mbilu, tshiimiswa itsho tsho no lozwa vhashumi vha 15 u bva tshe tsha vha hone. Avho vhashumi vho huliswa ṋamusi nga ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa vhorazwima mulilo. Mushumo uyu wo elelwa avho vho lovhaho musi vha mushumoni na u ṱhonifha vhorazwima mulilo vhane vho ḓiimisela kha mushumo wavho. Iḽi ndi ḽiṅwe ḽa mabuḓo ane ha sokou vha mushumo fhedzi, ndi zwithu zwine zwa bva mbiluni. As firefighters, we also
get motivated to always protect lives and protect the environment. It makes me happy because that's all I've always wanted to do in my life, to protect the environment and save lives. So yeah, it's a great experience and I feel overwhelmed after doing such things. Ili dzangano line la tofombe kha u dzima mulilo ndi liulwanesa kha tshumelo iyi ya ulwa na u ṱaha mililo ya ḓaka hune la shuma u thivhela mililo uri i songo soko ṱaha tshikhalani. Ḽi dovha hafhu ḽa vha na vhashumi vho no anganyelwa henefha kha zwigidi zwiṱanu. Ḽo ṱoka midzi fhethu hu fhiraho maḓana mavhili shango nga vhuphara hune vhunzhi ha vhashumi vha bva vhuponi vhu shayaho. I'm coming in the family of 7 people, so no one was working, only me. I was supporting the whole family. So firefighter changed my life because I went to firefighter and get promoted, so I was able to provide for everyone. Kamiṅwaha ya 2 yo fhiraho dzangano iḽi ḽa u dzima mililo ḽo no xelelwa nga vhashumi vho no anganyelwa henefha kha 10 vho ri siaho vha mushumoni. It's difficult. That's why we train. We make sure that our firefighters are fit at all times. It's difficult, especially with the terrain. Remember, we go up the mountains. Tshigwada ichi tsho ḓitama nga zwishumiswa u bva kha zwa muyani u swika kha zwa fano shangoni. Dzangano iḽi ḽo dovha hafhu ḽa ḓiitela dzina na ngei mashango ḓavha. We also go out and assist in other countries in terms of firefighting if ever there's a devastating fires. Like we've been to Canada, I think 3 times. We also had our own fires, like your Naisna fire, 2007, also firestorm here in Mpumalanga. So yeah, we've been doing that, and then we're also trying to make sure that we also make a difference into our communities. Musi tshanduko dza kilima dzi khou engedza khonadzeo dza khombo dza mililo ya ḓaka, u khwaṱhisa tshanḓa kha u renga tshomedzo zwi ḓo thusa vhukuma kha u thivhela zwiwo zwi sa athu ṱaha. Musi ri tshi khou bvela phanḓa na ḽeneḽo fhungo ḽa ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa vhorazwidzima mulilo, u sedza zwenezwi zwa iḽi ḓuvha ḽa vhorazwidzima mulilo matsina hanefha nḓuni dzashu dza khasho fhano studio, ndi na muambeli wa tshumelo dza shishi fhano ḓoroboni ya Johannesburg, Vho Robert Mulaudzi. Ndi madekwana Vho Mulaudzi ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha channel ya DTT. Ndi madekwana muhashi na vhaṱaleli vha television engenda. Kha musi ri tshi khou lavhelesa ḓuvha ḽeneḽi ndi khou vhona vho tou dzhavhela na nga uniform ya hone. Iḽi ḓuvha ḽa vhorazwidzima mulilo ḽi tou amba mini zwavhuḓivhuḓi kha vhashumi vhenevha? Ya, ḓuvha ḽinoni ḽa ṋamusi ndi ḓuvha ḽine ḽa vhori tshithu tshihulwane tsha ndeme ri vha ri khou sumbedzisa mushumo noni wa ndeme une vhanna na vhafumakadzi vhane vha vhori vha khou shuma kha tshumelo dza shishi kana ya fire service vha vha khou ita wone. Ri vha futhi ri khou dovha ra vhaelelwa vhathu vhane vha vhona uri vho ri sia vha mushumoni. Muhasho vha ḓo zwelela uri mushumo washu ndi mushumo une una khombo nga maanḓa. Musi vhaṅwe vhathu vha tshi khou gidima vha tshi khou bva kana vha tshi khou shavha, rine ri vha ri khou dzhena hafho hune havha una khombo hone. Mushumo washu tshifhinga tshinzhi u na masiandaitwa ṱhamusi a si avhuḓi kha riṋe ngauri ri a fhedza ṱhamusi ri tshi khou ṱutshelwa nga matshilo washu musi ri tshi khou lingedza u thusa havho vhathu vhane vha vha kha dzikhombo, na musi huṅwe ri tshi nga wana dzikhombo dzine ra dzi wana musi ri tshi khou ya kha zwiwo u ya nga u fhambana nazwo. Kha musi ri lavhelese khaedu dzine vha ṱangana nadzo musi vha kha hoyu mushumo, ndi khaedu dzo no nga dzifhio ngori nnḓa ḽiṅwe ḓuvha na vhaṅwe vha no khou takalela u nga shuma hoyu mushumo? Ya, khaedu ndi nga ri Afrika Tshipembe ngo angaredza ri khou wana uri tshumelo nnzhi ṱhamusi kha vhomasipala u ya nga u fhambanana wa wana uri ṱhamusi ri vha ri tshi khou shotha ṱhamusi nga zwishumiswa zwithu zwine ra vha uri ri tea u zwi shumisa musi ri tshi khou ita heyi tshumelo yashu. Tshumelo yashu ndi tshumelo ine ya vha uri i na khombo, i ṱoḓa uri ri vhe ro tsireledzea riṋe nga zwishumiswa zwoṱhe zwine zwa tsireledza riṋe zwa dovha zwo tsireledza na vhathu a hengei nnḓa vhane ra vha ri khou vha tsireledza. Iṅwe ṱhamusi thaidzo ine ra ṱangana ndi ya uri u ya nga fhethu ho fhambananaho musi ri khou ita tshumelo yashu ngauri tshumelo yashu ndi ya vhusiku na masiari, mvula i tshine na musi hu tshi fhisa ngo tou ralo. Lushaka ngei nnḓa lu a ri phadzha ṱhamusi kana lu a ri lwisa ngauri a vha tu ṱalukanya nga maanḓa kushumele kwashu. Huṅwe vha ri lwisa uri ṱhamusi a ri swiki nga tshifhinga, huṅwe vha ri lwisa uri
ṱhamusi ri musi ri tshi khou dzima honeyo mililo wa vha na mivhigo minzhi ya uri upfi heiḽa dzigoloi dzashu ṱhamusi wa sina maḓi ngo to ralo zwi si zwone u tou vha uri ṱhamusi lushaka lu vha lu sa ṱalukanyi uri riṋe ri tshi shuma ri shumisa hani zwavhuḓi vhuḓi musi ri khou dzima mulilo hu vha hu na fhethu hune ya vha uri ri vha ri khou wana maḓi a hone fhethu hune ya vha uri ndi kha fire hydrant hune ya vha uri i ya ri thusa musi ri tshi khou dzima u ya mililo nga u fhambanafhambanana zwino lushaka ndi zwa ndeme uri vha vhe na vhushaka havhuḓi na riṋe sa vhashumi kana vha vhorazwima mulilo uri vha kone u ṱalukanya uri mashumele ashu o imisa hani na riṋe ri kone u vha ṱalutshedza ṱhamusi dzi thaidzo dzine ra vha nadzo sa vhashumi kana vhashumeli vha tshumelo dza shishi kha musi ri lavhelese uri namusi ho vha hu khou eleliwa na vhaṅwe vhorazwimamulilo vho no ri siaho fhano shangoni nnḓani ha u hulisa avho vhorazwimamulilo vho no fhiraho shangoni zwiṅwe zwa ndeme zwine vha zwi ita sa vhorazwimamulilo nga heḽi ḓuvha ndi zwifhio tsha ndeme nga maanḓa mahashi vhathu vhanzhi hangei nnḓa vha sokou zwi dzhia uri hayi mushumo washu nga sokou tou itiwa nga muthu muṅwe na nga nnyi na nnyi hangei nnḓa zwino tsha ndeme ri vha ri khou sumbedzisa uri hayi mushumo washu u nyanga muthu o pfumbudziwaho ri vha ri khou sumbedza uri ndi mushumo une wa vha uri u nyanga muthu ane ya vha uri u na nḓivho ri khou sumbedzisa na zwiṅwe zwikhala zwine zwa vha hone kha mushumo washu uri mushumo washu ndi tou vhidza uri ndi iṅwe kereke khulwane ine ya vha uri i na zwipiḓapiḓapiḓa nga u fhambanana zwi amba uri a si fhedzi mushumo ṱhamusi wo ya ngeni ri tsho dzima fhedzi mulilo hu na vhathu vhane vha vha uri ṱhamusi arali hu na mitambo kana hu na zwi madikita o ya nga u fhambanana vhane vha sedza uri ayo madikita o ima nga nḓila ya vhuḓina hu na vhathu vhane uri vha vha khou shumela ṱhamusi kha tshumelo dza medical service dzine dza vhona uri ṱhamusi arali vhathu vha wana dzikhombo vha ya afho fhethu zwi amba uri ri vha ri khou sumbedza lushaka masia o ya nga u fhambanana kha iyi tshumelo yashu ya fire service tshiṅwe futhi ri vha ri tshi khou sumbedzisa lushaka uri riṋe ro imisa zwanḓa uri ri khou nyango ṱoḓa uri ri thuse lushaka zwino lushaka kha ri lu thusa na riṋe uri vha ri tsireledze musi ri khou ita mushumo washu ngori hu avha na zwifhinga zwinzhi ndi kha ndi uri ḓuvha nga ḓuvha hu avha na zwiwo zwine zwa vhigiwa uri ṱhamusi vhorazwimamulilo vho phadzhiwa musi vha tshi khou ita mushumo wavho zwi amba uri ri vha ri khou sumbedzisa uri mushumo washu ndi wa ndeme kha lushaka nahone lushaka kha ri lu tsireledze musi ri khou ita mushumo washu vha tou ri da vha tshi khou ri tshi khou fhedzisela ri sedze uri ndi zwifhio zwikili zwine zwa ṱoḓea kha mushumo wo raliho ri tshi khou ṱuṱuwedza kha musi vhaswa nnḓa vhane vha nga takalela u shuma nga kha uno mushumo ya zwikili zwine zwa ṱoḓea nga maanḓa ndi muthu ane ya vha uri wa ḓiimisela u thusa ṱhamusi lushaka nahone futhi ndi muthu ane ya vha uri o ḓiimisela uri dzi awara dzawe dza u kushumele dzi ḓo fhambana na dza vhaṅwe vhashumi ngauri riṋe ri a ḓi shuma ṱhamusi maḓuvha mavhili mararu maṋa maṱanu kana vhege yoṱhe muthu a si khou wana chance tsha musi tsho ya u vhona vhathu vhane vha funa kana muṱa yawe nga maḓuvha haya a dzi holiday ane vhathu vha vha khou ṱhavha dzinguluvhe vha khou via na dzimbudzi riṋe ri vha ri khou ri mushumoni muhashi zwi amba uri mushumo washu u a fhambana na miṅwe mishumo ri khou livhuwa vhukuma vho mulaudzi matsina avha ndi vho Robert Mulaudzi muambeli wa tshumelo dza shishi fhano ḓoroboni ya Johannesburg musi vha tshi khou ṱalusa nga ha zwine mushumo wavho wa vha zwone ro sedzesa na musi hu tshi khou pembeliwa ḓuvha la vhorazwimamulilo u mona na ḽifhasi matsina vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri khou dovha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na kha chanele ya DTT vhasaukanyi vha mimaraga vha ri zwi nga si ḓo thivhelea uri vha Reserve Bank vha gonyise nyangapfuma kha muṱangano u ḓaho wa uno ṅwedzi izwi zwi khou tevhela zwe muvhuso wa la US wa engedza nyangapfuma nga 25 basis points na vha European Central Bank na vhonevho vha tshi khou vhonala vha tshi khou ḓo ita nga ralo ino vhege mabannga ya vhukati vha ri vha dzhia tsheo vho sedzesa nyimele ya zwa ikonomi kha mashango a nnḓa na fhano hayani he vha hanedza zwa uri vha tevhedza mulenzhe wa bannga ya vhukati ya ḽa America kana the Fed dokotela vho Aza Jamin vha ri zwo gonyiswa kana u tsitswa nyangapfuma nga bannga ya vhukati kha ḽa America vhunzhi ha mashango u mona na ḽifhasi a vho sedzesa khazwo as other countries increase interest rates so that puts downward pressure on the rand because unless we commensurately increase our interest rates, the advantage of taking positions to deposit money or in rands or to buy rand bonds is diminished, and that compels the Reserve Bank to have to keep pace with
interest rates in other countries. randa yo vha isa ku shuma zwavhuḓi ya vha i tshi khou kokovhana u pfa mutsiko ya vha i tshi khou renga dolara ya America nga randa dza 18 na masenti a 4. Benjamin vari u gonya ha nyingapfuma kha vhunzhi ha mashango mona na ḽifhasi zwo sia ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi sa khou tou kunga vhubindudzi nga u ralo. Hu na zwithu zwe vha zwi topola zwine vha ri ḽino shango ḽi a tea u vha na vhuḓifhinduleli kha hoṱhe fhala randa nga tshino tshifhinga. The first, undoubtedly, is load shedding. With load shedding, you have lower economic growth. With lower economic growth, tax revenues suffer, and as a consequence, the ability of the government to fund its expenditure is impaired, implying the potential for an increase in our public debt beyond what was originally hoped for. And that is being penalized by international investors who are calling for a greater attraction to invest in our bonds and other instruments, and that means selling out the rand and to a level where it becomes cheap enough to want to buy these instruments. Vaimaraga fano hayani vakuleverera uri komiti ya masheleni ya banga ya vhukati ingagonyisa nyingapfuma nga 2005 la uno ṅwedzi. It's very important for us to maintain the interest rate differentials between the USD and the local currency, because if we don't, then the rand might do worse than the way it is doing now. So we expect the Reserve Bank back home here to also increase interest rates by at least 25 basis points. And anyway, our inflation is still at elevated levels. Banga ya vhukati la Europa na ino yagonyisa nyingapfuma nga kotara ya percent. Fulufulu kha vharengi vhane vha vha na zwikolodo ndi la uri nahona tshikhala tshinzhi tsha uri ngagonyisa nyingapfuma fhedzi banga ya vhukati i fhungudza u gonya ha nyingapfuma u bva kha percent dza 5 u ya kha kotara ya percent. Zwino ravhelesa tshimo tsha zwa ikonomi. Dollar rand 18 rand 27 cents, 22 rand 99 cents, euro 20 rand 11 cents, pula 1 rand 38 cents. Mikovhe pala jesi ipasi. Musuku ndi $2,054, platinum ndi $1,044, mutengo wa oil songokutangiswaho ndi $72.31 ngafaki. Kha zwa mitambo vhatikedzi khathihi na vhatambi vha thimu ya Black Leopards vha khou ṱahisa u vhaisala havho nga murahu ha u tsitselwa fhasi ha thimu iyi u ya kha ligi ya vhatambi vha sa professional. Black Leopards yo vha yo fhedza miṅwaha yo no fhira 2 i kha ligi dza nṱha. Iyi thimu ine ya wanala Thohoyandou yo tsitselwa fhasi u bva kha ligi ya khethekanyo ya u thoma ya National First Division khathihi na vhahura vhayo vhane vha vha tshakhuma tsha madzivhanḓila. Musi zwo ḓiralo ho sala mutambo mivhili fhedzi uri ligi iyi ya khethekanyo ya u thoma i swike magumoni. Zwithu zwi khou tshimbila sanga misi afha hune thimu ya Black Leopards ya ita hone ndowendowedzo yo fhaḽa Thohoyandou. Black Leopards yo vhumbiwa nga ṅwaha 1993 i tshi pfi tshipako Black Leopards yo no vha zwanḓani zwa vharangaphanḓa vho fhambananaho. Fhedzi nga ṅwaha 1998 ramabindu vho David Tidiela vho ḓo renga thimu iyi. Avha muhulwane wa thimu iyi ine ya ḓivhea sa ḽi ḓoḓa ḓuvha vha ri a vha khou farea zwavhuḓi u wana thimu yavho i tshi khou tsitselwa kha khethekanyo ya fhasi ya ligi ya ABC Mutsipe nga murahu fhedza miṅwaha ya 22 yoṱhe i kha ligi dza nṱha dza professional. Ndi tsheni ndi pole nyana thathu vha right une nda nga amba samsinzi zwi ḓivha uri it's a blow ndi zwithu zwi no vhavhesa zwi tou vhavhesa nga maanḓa but mpheni tshifhinga tsho ḓo dzula fhasi ndi ambe na vhathu vha Venḓa ndi ambe na vhathu vhoṱhe vho support vho ita thimu ile ya swika hafho hune ya vha hone and then ri ḓo amba uri ri khou ita mini nḓila yo ya phanḓa ndi ifhio. Vhatambi vha khou amba uri vhutshilo havho vhu khou ḓo kwamea nga nḓila i si yavhuḓi nga mulandu wa u tsitselwa fhasi ya Black Leopards. Ni titwa ni ri disappointed swinene ngopfu ku club leyi yona leyi a yi hlayisaka yi hlayisa mindyangu ya hina yi hlayisa ni vana mara hi ta ku yini swi endlekile lexi nga kona ku ri fa hi sala hi ti pick up hi kota ku ya mahlweni. We wanted at least to make our names in the history book of Black Leopard,
but to be honest, it's a very, very sad moment, especially when you're a foreigner. You hear the expectations are high. Playing back home for my national team, I think it's a bad thing for me, and also it might affect me in future with the national team. Vamwe vatikedzi va timu iyi vakhwamburi vo vaisala vukuma saizwi pa vunduni la Limpopo otosala pedzi timu nna kaketekanyo ya uthoma ya NFD. We were hoping that maybe in a far Limpopo, especially in Vhembe municipality, we can have maybe more teams participating in the DStv Premier League, so that it can boost our economy, especially those who are staying in Vhembe. So those who are selling fruits and so on. Vamuhasho wa mveledziso ya ikonomi vunduni la Limpopo vari usetsela fasi ya timu ya Black Leopards zwi ḓo kwama ikonomi ya vundu nga nḓila isi ya vhuḓi. We're quite happy when the teams like Black Leopards were playing, how the stadium were full, but over and about how our SMMEs were benefiting. Is a drawback in our case because we just not take it as a sport per se for entertainment, but we also take it as a sport tourism. Dzimwe timu dzakale za professional dzine dzanga Jomo Cosmos Katina Santos nazo nezototsitselwa pasi ubva kha ligi khulwane ya PSL dzabuya kha khetekanyo ya uthoma ya NFD dza fedza dzo wela pasi kha ligi dza vatambi vasi professional. Tapo vachivozwiva na waneshera mafhungo apelo pali Tshivenda madekwana khabe ya vhuḓi. matekwana kari mudira bresa nyimoro ya mucho ya matekwana anamosi huna koneze ya busuto usikati unanga katipera pera matekwana anamosi ndi kwamba zwino ngeno doroboni Johannesburg aitina mashota on the toma una muzi chorosa hapo kobona na mimu ya kela ichikobuzu nga bohari para penera shango ya bupadoba ahuna mvura inyakubikwa muzi chira bresa bukobera kari mudira bresa macharo hone lito chali manga chibumbe yote nyimoro ya mucho ya machare kutoba hapo ya sombela mimu ya kela yodini ya manda pala bukobera atina na pala hospitali za pala buchipembe hashango kutoba hapo rabonela mvura kutoba hapo ya bikwa ngakati vunga macharoni una makore otiba ya doba hapo ya pera kari modili mona rida bese temperature za matekwana anamosi kari tomenga fundo lashu la ngeno khauti kunoro kubikero hone ore matekwana ano aiwa iko pera ngeno droponi ya Johannesburg atina Pretoria hone aiwa ndi temperature za budi bukuma macharoli chicha kobona hapo umucho budi bukuma pala droponi ya Springs atina na pala Fernache musu konya cha pala Prakon Spring hone kobona zi temperatures do konya za chika pala ka 26 Carltonville hone aiwa uko rotorera matekwana anamosi kari moditsa hayani rida bese pala bundini la shula Limpopo ne rokobona hone mucho budi bukuma drobira pala pulukwani mukopani atina pala bilabila tsita konya zi temperature machero pala letsa suka pala ka 31 atina thabazimbi na hone rekomana zi temperature za budi zikosuka pala ka 31 musu konya cha musina hone I want 33 kiyani pala burwa na pala Pega Sport na hone rekobona umucho budi bukuma uniwa kubikwa machero lichicha kan budi ya bundini na Mpumalanga una hone rekobona mucho budi bukuma pala bundini na Mpumalanga sandri kobona zi temperature za budi bukuma drobina pala Carolina Emelo atina pala Mkhondo Mbombela hone I was the konya suka pala ka 26 kukuza hone na hone 32 rekobona mucho wa pepo pala drobina pala Secunda atina standard 10 hone I was the konya suka pala ka 24 kwa Zulu Natal na hone rekobona umucho wa budi bukuma drobina pala Durban atina pala Kokstad sipasi bukuma zi temperature pala drobina pala Ladysmith muziricha Eastern Cape na hone rekobona mucho wa budi pala drobina pala Makhanda atina hamalitswa ayi matekona na mosi ai war kobona umucho wa pepo ndi mucho wa pepo hapo na pala Vunila Western Cape samzo rekobona pala drobina pala Worcester na pala Laingsburg zi temperatures hone sipasi bukuma muziricha nalo richabrasa kama mavundu ndinora kobona hone ai wa mucho wa pepo na hone ushikopikwa pala Debora Hakapa pala drobina Cranavon Calvania na pala Sutherland Uppington sida konya machero tasuka pala ka 32 muzichabrasa hapo na Free State rekobona mucho wa pepo ushikopikwa pala drobina ya Bloemfontein atina na pala Web na Fixback na hone aiwa ndi mucho wa pepo unokubikwa rekobikero hapo mucho wa pepo pala Vunila Northwest Tururo sasa pala drobina pala Freiburg down hone aiwa zinga kadikonya zashika pala ka 30 helino ndi komba